Ka women organization jong ka Ribhoy district kabade ka way ni kikanhon 3 months ngobha kilong kmi hathem Ribhoy kabala seng do ulit Dr. Didi Lapang mentagas ngi ka khat khandai terik no pra kani ka kanhon kalayo ban Thymmai no Nongkitkam bapura jong kani ka kanhon ha ka jingelang bala pelong haying darbar shnong nongpo Nongkitkam ki bala shajit bat Pynskhem ki kanthop arngud ki advisor kata uba kermenlang yuria bat kakong review let kala ya kekerdan presiden la penchet ha kakong Mirajun Marsing General Secretary kakong Irene Moksha lembat kiwei kinong yalam bahkmat bat kitkot jongka ya Nongkitkam Thymmai jongka Women Organization of Ribhoy District lawan ban Pynskhem da uba Charles Marngar kumukongsan ha kejuk Khubor upadeiru uwei ni kibalai don ketilang ha Khubor baseng ya kini kekenhon lani founder member ha kejingadon rengkat uba last furious Marngar bami khmat na kedor barshnong nongpo lembat kiwei Kumensia tu ia kini kekenhon kilong kemi ke Women's Organization of Ribhoy District la seng doli Dr. Didi Lapang beri MLA Barim Nongpo constituency baru bedairu Menteri Rangba Barim Khuborjylla balabam kuai dwaru blai ha UR Hajar Khatsan haying sa jung hanong ba Shillong harengkat kikat tu kat ni kiri Rangba ki bekentup uba Charles Marngar uba Kermen Lang Yuria nalor ki weipat kiri Rangba Kemencipen kan mauru nadu snem balaseng ikini kenhon kala terikam kat tu kat ni snem ha kejingelam kum ke presiden berim ke kong JJ kela bam kuai dwaru blai bat nadu bal khlat no ikong JJ kela kini keseng kala sangi no kejing terikam ke jongka bat dei kini ke kenti ke bamenta lala ban pen KM biang ikini ke kenhon kilong kemi kabala jet Nongkitkam Thymmai bat kabala Pynskhem no yaka ha kini kesengi kum kedak kejing buram yauli Dr. Didi Lapang ubade nongseng jong kini kekenhon bat kekong lead JJ kela presiden berim na kaliang kini kekenhon kala penlong ya kejing sngap jar shipor badah kini kejuk kesengi na kaliang kini kekenhon kala samru de kejankop sha ki paralong kemi kabalong kum kedak kejing ais ngop ha Christmas Kejing temu kejogi bansen yang tadi persen jom kilom kami beriwan. Idan kejigi terkam. Pengidan kawai kesen ke berdepan. Dalam kesen api wajah. Kepemili di pada dan dalam kan kau kawai kesen belakang beriwan. Lesundai pada kawai pada kesen tak ada kesen jom kilom kami. Kejing temu jauh kejing sen yang kena keluar kepada kau. Kedai kejing bagi tempoh boy kalau nang roy, bagi tempoh boy kedai kawai ke district ke baru ke Pynskhem. Kedai ke tempoh boy ke district atau apa? Ibu pun pak kita song dan ibu ini Jakarta. Itu kekiwan song akan kumta kejing anglon kejing kuat jadi kelongwan warna ya kejing long shitli bat kejing long kawai kilong kami ko betul kita kali berdoa kabaan kejing kejing kuat kejing kan sen yang ada sen kedai ban beliau iwei long kami ya kau jom kilong kesorkan India, kesorkan Meghalaya, kedam, ketam, dan air kehok di kilong. Mana berpergian ikut kehok pak? Idam kam di kilong yang mana? Dalam indam kilong yang mana berpergian kehok di kilong demi angin yang berliwai. Kau idam kilong nikmat, idam kilong bisa kalah lain. Jadi kejadian ini juga center pang yang sen kilometer kedai berpergian ke Hong Kong kilometer. Ini nombor tayi sebut beliau katakan siapa Khubor, nangka kebalai. Kejing kuat, pendek besar yang kiri bosco. Hard every boy jogi kita sebut kiri bosco. Tang tidak jingshat kibani kita pun jingshat siapa. Kesyat pintu, kesyat saja, kesyat lampau, kesyat perut kebar, kiwin. Pada hari kau jogi, tidak lah kejong keriam kejong.
Hanong tung harai nong tung diriam. Harai nong khap diriam itu. Harai apa aral ndo diriam itu. Pertum tak terlihat. Tidak halang kejauh diriam di Indonesia. Baik. Gilong kau ini. Jadi kecil kuat. Kecil apa? Nakanya udah yang lalu congi kubala kelantan open sugar ni. Nampak. Kecil kuat. Kejauh berapa nong yang lalu congi boleh kupas atau terlibat. You kecil sendiri kipala andai kipala hari ulang. Tentu kebawa orang yang berpenyo di hak jauh gilong ni. Ke hak pro anta. Fakum gilong yang lalu congi ni kuat. Kalau dia Khubor mengimbing cepat, nak mau Khubor badan law presiden ikom JJ kelak. Tidak buat kita semua. Atau bagi orang ikna, kita ikilong kami, ibermat, ikilong ikicingnya, hagi bentar berkata, isu tu orang orang. Tidak ikicingja, ibadah syabat jom berjelak. Kalau ikilong kami dia tu guru, apa kilat jinglet syabat, mana bergerak. Mana berpikir cuma, kumtar kecintaan Khubor, kalian terlong kecintu. This kenden, kong bilas iyam, ikong biyona umba. Itu mentang ini ikong maldi lempoin, ikong iramuti amsong, kong milina mayong, kong jelas pina, kong graceful trunk.